and strive. For your will I give my life. To ease your burden brings no pain. To forgo all for you is gain. As long as I in you remain. Because you will it is best. Because you will it we are blessed. Till in your hands our hearts find rest. Our hearts find rest. Till in your hands our hearts find rest. What you will, let it be so. Where you will, there we will go. What is your will? Help us to know. Lord, when you will, the time is right. In you there's joy and strife. For your will I give my life. To ease your burden brings no pain. To forgo all for you is gain. As long as I in you remain.
grasyang abak po kay katamuan. Kaniting banal a kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring pamilya ng Cesar at Lorna David, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya Alderite, Rael at June Pamintuan, Apostolado ning Panalangin, at Erlinda Reyes. Paraking special a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Marites Maristela, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D., pamilya ng Michael at Nida Orquico, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Benson Ong Sr., Enrique Canlas, General Ronaldo de Jesus, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Roman Bognot, Marisa Ilagan, at ding sablang kapatid tang masakit. Paraking gabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At paraking alanganggang kapainawan da rin kapatid tamo Miyang Ubie, Dinorma, Reverendo Padre Jason Miranda, Rosario Cacño, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, Edgardo Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela. Sorry po ketang pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. Abasakya mo po. Makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus, at para mo naman king kapayapan daring kaladwada, ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. Para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babiemingan, tapat hangga king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, king amano mo so'y wanding mangailangan. Talaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misyon para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babiemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo.
Ipagkalaman ban minake at biyayan, masamal hustisya kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangaturo, masabal hustisya kapayapan. Harapan amoy masalang bukas, salamat ing 5 siglong kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangaturo, sa lamingan babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Harapan tamo'y masalang bukas, salamat king 5 siglong kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangatubot, sablamingan babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Ume kami king aslagan, na king amano mo so'y wanding mangailangan. Talaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing misyon para king Ginoo. Arapan tamo'y masalang bukas, salamat king 5 siglong kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangatubot, sablamingan babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Ipagkalaman ban minake at biyayan, masamal hustisya kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangaturo, masabal hustisya kapayapan. Harapan amoy masalang bukas, salamat ing 5 siglong kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangaturo, sa lamingan babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king misyon mo. Tango kami Ginoo, king misyon mo.
Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. In Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, si Jame ing puso ning Birhen Maria ban maging matampang tuknanga na ning gekang banalay espiritu. Kapamalatan din kayang panalangin maging lalo kesa ng karapat dapat at templo na ning gekang ligaya. Itingan po aduan me king kapamilatan ning kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo king kameto nga ning banalay espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Bibantugla karing sablang bansa, abaluna ning balang metong amanakit karela, king ila ring taong kakong binendisyonan. Magsayayang Jerusalem, uli ning depat ning Ginu, may ngariya king dalagang makaymalan pangkasal. Pibablas ne ning Ginu, king tagumpe at kaligtasan. Nung makananulang sisibot at tutuburing bini, makanyan na lang niligtas ning Ginong Diyos, ding taong pinili na, at ding sablang bansa, puryande ing Ginu. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos, dalit apakibat. Ika ing kasasakdala ng dangal ning kekatamong lahi. Ulitan taya po. Ika ing kasasakdala ng dangal ning kekatamong lahi. Minwan kasa o indu kong pakamalan. Panwana nakasaning Diyos akat katas-katasan. Migit ka ring sablang babay ketiking yato. At mipuriya naman sa ing Ginong Diyos ing miglalang king banwat yato. Ika ing kasasakdala ng dangal ning kekatamong lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao. Nune iti, paganakana kapilanman, karela ning upaya ning Diyos. Ika ing kasasakdala ng dangal ning kekatamong lahi. Ing Diyos ipagkalam na sa kapilanman, ing ika mirangal ka, at miablasanan karing kalam, antining emo pikabiyang imbyemong sarili,
king oras ing bansa tamo, tiyo makalupase. Ika ing kasasakdala ng dangal ning kekatamong lahi, parangalan tayo pungining mayap a balita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling peniwalan mo, king ing balita na keka ning ginong, mi paltoto. Ing ginumanatili yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya papalita, agpangkang sandukas. ligaya keka o Gino. Balang banwa pupunta la Jerusalem ding pengari ng Jesus. Bantumagon la king piyesta na ning Paskwa. Inyang labi nga duwang banwatwa Jesus. May kipamyesta lang timo ing sadyarang daraptan. Kay ba't ning piyesta minuli la? Dapot, pepaylakwan niya Jerusalem ing anak ka Jesus. Era hapansin na ni tiring pengari na. Inisip da, kaya berane king grupo ra. Pepati nga po na lang maglakad, inya nga pansinan da, king ere kayabe. Penintunde, karing kakaluguran da at kamaganak, dapot ere ikit. Inya mikbalik lang human Jerusalem, ban panintunande. King katlungaldo, atagponde kilub na ning templo. Makaluklok yang kayabe daring Hudyo at alaturo. Makiramdam ya at mangutang garela. May nga pamulala ring sablang may karamdam kaya king kabyasnan at pakibat. Mi pamulalala ring pengari na inyang ikit de at nga nang imana kaya. Anak, bakit de patan mo kaya kami iti? Itatang mo ang po na kumigaga na kami king pamanintun kaya ka. Pekibat na karela. Bakit penintunan niyo ko? Waribalo king kailangan kong at king balen ang ibako. Dapot era aintin dyan ng buri ng sabihan. Kaya bereng bibalik Nazaret, Jesus. Meging mapamintuya, karela. At Maria pi bule-bule na at sinikap itingan king puso na. May ragulya at sinulong king kalusugan at kabyasnan. Arapanan ng Diyos, ampon ding daw. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayapak po kay kayo man sabla. Dakal pong bagay-bagay ang magagawaking paligid tamo nung nga papansinan nyo, pakyapusan tamo. Ne po? Dakal abagay-baging magagawa o magaganap king paligid tamo, pakyapusan tamo, kukopyan tamo. Kukopyan tamo. Kalupan na ning imalan, pantalon, bag, sapatos at miyayaliwa pa. Deti pakyapusan tala o kukopyan tala. You know what? Imitations are copies of the original. Imitations are copies of the original. Nganing panahon na iti, masakit na po kanong i-distinguish ding original karing imitations mo. Tutoy ta. Imala niya, Lacoste ya. Nang kaya po tang makasulod na iking tamo, balo ng original ya, waliya. Na po, Louis Vuitton yan bag yan,
Nano pa, sapatos yung Nike yan. At miyayaliwa pa, they look exactly the same. Masakit ya pong i-distinguish in original ketang ausan tamong imitation mo. Therefore, if it is an imitation, it's fake. Na po? Nung imitation niya yan, buri nang sabihan, fake ya yan, peki ya yan. Pero ati naman pong aliwang kopya, lawan nyo. Kaniti na ano po, replica. Ale? Replica. We call them replicas. Replica. It is something that is close to the original. Replica. Something that is exactly the same. Kalupang-kalupa. Parehong-pareho. Pero iya imitation. Nepo, kasi yung intention daw, ban kanita, maglin lang. Nunay apusan, kalupa niya mo. Someone creating a replica is creating an imitation of the original without a bad intent. Someone creating a replica is creating an imitation of the original without a bad motive. Pansinan niya po, itang groto tamo, ne po? Ing groto tamo, king libutad na ning prayer room at Holy Rosary Hall. Pansinan niya, ing groto tamo kaya king parokya tamo, kalupa ning kalupa, kawangis ning kawangis, ning groto ka rin king bansang Fransya o France. Pero iti tutu, kopyaya, pekyapusan tayo. Pero iti alayang marokanasa. Ako ay po, alayang marokanasa. Replika. Ingaus tamo kanita. Ing puso na, ning nunayndong Virhen Maria, pag fiestan tayang katuki ng katuki, ning sagrado ng pusong Jesus. Ing puso na ning wanayndong Virhen Maria, inyapin pagfiestan tayo, katukina ning sagradong puso ng Jesus. Bakit? Uling ing puso ng Maria, replikane ning puso na ning anak na. O itang buri ng sabihan nita. Uling ing puso na ning wanayndong Virhen Maria, kawangis ne, kalupa ne, replikane ning puso na ning anak na. The heart of Mary is a replica of her son's heart. But it is not an imitation or a copy which has a bad intent or motive. Dimdam tayo pong mipas sa Ebanghelyo. Milalarawan king pamamasa tamo ngeni, nung makanano nangan kanong sinikap ing sablang bageng meging karanasana dehelana ng Maria king Biena. Sinikap nangan iti king puso na, nga napuning kay katamong pamamasa. Mary kept all the things in her heart. Naning buri ng sabyan niti, naning pawaganan niti, naning mensahe na niti. What's the message of this? Mary, our Blessed Mother, did not only imitate the heart of her son, but she internalized the heart of her son. E nga mo pekyapusan, nune pi bula-bulaya na iti king Biena. Inyapin po, nung nga pansinan niyo, ing kabug na ning puso ng Maria, king pamaglugod, ing pintig na ning puso ng Maria king pamaglugod, alayang kasimpara, kalupa ning kalupa, kawangis ning kalupa, kawangis ning kawangis, ning pintig ning kabug ning puso, ning lugod ning Diyos, king tao. At king karanasan, tapo, lawan niyo, ding pe kamalapit, king lugod dayamanwan ko, ilapin po, ding pengaring babae. Ikayong pengaring babae. Ala kayong kasimpara karasking lugod. Anti kayong kawangis, kalupa na, ning puso na ning wanayndong Virhen Maria. Ding ima po kasi, ding pengaring babae po kasi, ilaring peka malapit king lugod na ning Diyos. King lugod na ning apong Gino. Inyapin ning ima, ing pengaring babae, ing ima, aliwa alang kasimpara ing lugod na king anak na. Inyapin po mi indu, mi puso. Mi indu, mi puso. A mother's heart is the closest to the heart of God. Why? Because a mother's love is not just a love of neighbor or friends. It is a love that is total, completely nurturing, invested, sacrificial, total. Buya. Inyapin po, lawenye, nung ingaws tamo king nunayndong Virhen Maria,
ing puso na malinis siya alang dungis, ing kinganak na sagrado ya. Alayang pamiyaliwa, pareho lang po ilang adwa. And this is the heart of our Blessed Mother. Kalupa ning puso na, ning king anak na. Ing puso ng Maria, puso yang peki. Ing puso ng Maria, puso yang fake. Ing kayang puso, malinis siya at mitmul yang lugod, kingapong Ginoo. So today we celebrate this immaculate heart of Mary, this genuine heart of our Blessed Mother. Iya po saning pamarisan tamo. Iya po saning piyalimbawanan tamo. Iya po sana ing pamarisan tamo, king pamaging malinis a puso. Ing nuan na indong Virhen Maria, replika yang tutu at tinutu king pamanukina karas king lugod na kingapong Ginoo. Ing puso na ning nuan na indong Virhen Maria, replika yang tutu at tinutu king pamanukina king lugod na kingapong Ginoo. That's why, in all things we say, in all things we do, and the way we relate to people, let us imitate this immaculate heart of Mary. Malinis alang dungis. Paganakapo. When we resemble fake hearts, we destroy relationships. When we resemble fake hearts, we destroy love. When we resemble fake hearts, we destroy people. Pero nung ing puso tamo, kalupan kawangis ning puso na, ning nunay-indong Virhen Maria, peki, nunay malinis at alang dungis, kanita, maging kawangis at kalupa tayo puso, ingapong Ginoo. Malinis, kalupa na ning kayang Indo, at sagrado, kalupa na ning ginutamong Hesu Kristo. Talagat kaman po. Pakamalan kong kapatid, kaniting okasyon ng kapiesta ng kalinis-linisan na puso na ning nunay-indong Virhen Maria, manalangin tamong taimtim king Diyos, banpanuana ing Santa Iglesia, ding sablang bansa, at lalong-lalo na ing katamong bansa. Karing balang kayadwanan, nga tamong ngang maklis, king katamong kalinis-linisan na Indo, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ulitan niya po. Santa Maria, ipanalangin mo kami, iking makasalanan. Para king Santa Iglesia ning Diyos, ding sabla ng ministro, akit da sa aking karelang biye, kinging Santa Iglesia, yoing kalinis-linisan na esposa ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring sablang bansa, banbusal ning kagut-gutan, kasakitan at kaligaligan, akapalaraning tao, kaniting karinaning luwa. Talangala sakang Maria, ing maningning atala, apapakit king dalan papunta king kaligtasan, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kekatang bansa, ding sabla ng galame, ibat king matas dili, ang gana king mapakumbabang dili. Mikatapat lasanang debosyon, king kalinis-linisan a puso ng Maria, at parating magkapilit tumulad, karingkeyang kayapan, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kaya katamong makatipon keti, parati tayo sanang akit, king pakamalantang Indo, ing metong asantungan king oras ning tukso, at antimurin ing grasyang maging kapilanman, tapat king dibino ng anak, ipanalangin taking Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, Deyes.
Para king especially intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, Marites Maristela, Trina Yazon, Mary Manette Pineda, Clint Israel Umali, Rica D., familia ng Michael at Nida Urquico, Idaril Francis Sanchez, at ding familia ng Derek at Flor Sanchez. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Bensong Ong Senior, Enrique Canlas, General Ronaldo de Jesus, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Roman Bognot, at Marisa Ilaga na ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay nawan daring kapatid tamong Mea ang unabye, lalong-lalo na, Di Norma, Reverendo Padre Jason Miranda, Rosario Cacnio, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Leonardo Gamboa, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Edgardo Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makaga na kapakarela, ipanalagin tala, king Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ngeni po adwan tamong sarilitang kapagnasan. Uy pa mga tsubanwa, pakiramdaman mo ring panalangin ming yagyag ning Banalay Espiritu. Akam tanda sa para kay kami, ing grasyang manatiling tapat kapilanman, kang Kristong anak ning kalinis-linis na Indo. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggapya, arapan ng Diyos, ipang mayupayang toto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapurit kaligaya din kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy pamimiglalang tanggapan mo reting panalangin na tayo na darawon mi,
king dangala ng Maria, ing induning Diyos. Ikatula mo sana at ipabal da naman kay kami, ing sahop mo at kapatawaran. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, At kaya ka antimurin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no king Ginoo. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at batulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ibpa Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi kabang pibubulay-bulayan mila, ring kay kang santo king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan king nuan, ay ndong Virhen Maria, king makapasubaling tula, ulitan miya, ing kanta ng kapasalamatan. Tunay laping makapagmulala ring dapat mo mabilo gayato. Ting sablang lahi, mira kayanan la, king degolaning kekang lugod. Inyang beligdan may Mariyang kekang alipan, tinas me uri ban maging indu ng Jesucristo ng anak mo at ginume, ing talapagligtas ning meto yato. Kapamilatana, iyang pangdaring anghel karin banwo ing karelang panalangin ing kapanyamban, kabang magsayala arapan mo manggaman king alananga. Miyagom sahing siwala mi king karela king matagumperang dalit ning kapurian, kabang ngaming ang kakanta. Tunay kapin banalo ipay, kay panibatan ng sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, at pe pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka. At binining kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning wayo at alanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan daptan iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Oh
Inyang ini gaganakan miyo iba, yung kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, daraon niya keka, iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, di Norma at Jason. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, ing tuning Diyos, kambe ng San Jose, gayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostola ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kekaban ing panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan na kambena at kaya ibang mayupayang kagumning banal ay Espiritu, pupurian dakat paranganan, manggaman, kingalan hanggan. Inipun ti mga anak nang inampuning kay katamong malugod agino, maus tamong inike karing amanong tiro na kay katamo. Ikabos mo kami o king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan,
Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko umabiyago kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, ngunelawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan agpangking. Niyo, ingkay katamong malugod aginu, ing anak ning manindong Virhen Maria Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapot yagkas ngay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O ibaming malugod, pigkalugmeke kami iting sakramento, ningalanganggang kaligtasan. Ikami sanang parangal, king hindu ning kay kanganak magtamasa kami. King maglapo mong kanwanan at takman mi ing masagana ng biye at syuke kami. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Genume. Amen. Siklod tapo para king act of consecration. O Mary, Virgin most powerful and Mother of mercy, Queen of heaven and refuge of sinners, we consecrate ourselves to the Immaculate Heart. We consecrate to Thee our very being and our whole life, all that we have, all that we love, all that we are. To Thee we give our bodies, our hearts, our homes, our families, and our country. We desire that all is in us and around us may belong to Thee, and may they share in the benefits of Thy motherly blessing. And this act of consecration may be truly fruitful and lasting. We renew this day at Thy feet the promises of our baptism and our first Holy Communion. We pledge ourselves to profess courageously and at all times the truth of our holy faith, and to live as befits Catholics, who are submissive to all directions of the Pope and the bishops in communion with him. We pledge ourselves to keep the commandments of God and of His Church, in particular to keep the Holy Lord's Day. We pledge ourselves to make the consoling practices of Christian religion, and above all, Holy Communion, an important part of our lives, insofar as we shall be able to do. Finally, we promise Thee, O glorious Mother of God and loving Mother of men, to devote ourselves wholeheartedly to the spreading of devotion to Thy Immaculate Heart, in order to hasten and assure, through the queenly rule of the Immaculate Heart, the coming of the kingdom of the Sacred Heart of Thy adorable Son, in our own hearts and those of all men, in our country, in all the whole world, as in heaven, and so on earth. Amen. Ing oratio imperata, manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, tay pame, lalapit kami keka kaniting masipit, apamangailangan me. Aduan mi keka, ing kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan keka me, at may kamate na karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kay kaming makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi. Antabayanan mo laring taong mi, tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lang. Ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakanan na ring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Bagalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan,
Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili laking pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin malaretang miyayawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay na detang meya nguna biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan ni Hindu ning Diyos. Mo sana pisawiling aklismike kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing banalami sa midaune, umen ako ngeni king kapayapan at lugod ng Kristong paneng makyapos, king kalinis-linisan a puso ng Mariyang Salamat, Kayamado. King Diyos. Salamat, King Diyos.